Ka henyo trap achek national movement sengkemi kadawa ya une ka breu bakantho ikaseng bakade kaseng bhalang bala betingka dak NPP ban pencai paiba apo arpso kanta lem kumta kaseng kan ujor dak ijahar usamla bawan nusej vice president ke HANM abakran chekenong tho khobor mta kasni tho ding hasilong press club uletu bakaseng ka jinla yaki ajantar mantar New Delhi bandawan ka sarkar pedang ban itu no ekaktin kasi bergaro ka kharni bapra kala lehi khamdadon kita ki bar betingka kumbalami kajing kano a social media katkum kajing tho aka Facebook page nyo kalempung ki khun kari kabala saprang ru aki wei kiran san social media kum ha WhatsApp latho ba ka HNM kala leit ban penthut kajing dawa ban penrung ka tin khasi haka kharnit bapra bala tho ru bala se kate kajing lei Delhi dei bala beitingka dak NPP kum ban penkamo hangne ba ka HNM haka lai tarik nai wing arjara pholai kala leit ban yaki ajantar mantar New Delhi banawa naga sarkar pedang ban pentri kamno ya KLP ban penbe yo pudusam kan thubru bandawa penrung ya ketin kasi bergaro haka kharni bapra jongkar ti sanchar jongkar India usam labawan ulong bakaseng hadu menta kanang syara madu silaktam naka jinglut jingsep bakaseng kawan man penlong jingaki New Delhi naka menta kadauba jongkari bagajai benreu ina kala ni sengi kalau ini ya kau di tho apa social media hakun hon jaga lumpung ki khon kari berkali ke tho jangan ne ka hani ka Facebook page kalau jikan no ya ka sengi channel ba kadai ka seng ba sponsor daga taka seng patay mangitip kata ka seng NPP ka ba keno ruba kadik ba kadai ka seng NPP kabala sponsor ya ka seng channel halor ko jingnet jongi bandawa ya tin khasi bandawa ya LP bandawa ya bodo issue bat kunjur kerpang ya tin khasi tin garu bi thono khre ba pra jong dir sa jong gari India te kombang ni pau pi cepat ba ka seng channel ni kamdei kata ka seng ka bodo jingade bat nur banu ti seng san hima ini kita ki podcast parties ka seng channel mi kari ka seng bahalang baladu laseng ya ka baharu ni kasgi mantaru katraibe namta kajat ber berkam judon ru kajingate na kajitailang berkino kino kiseng sanhima lada kasengi lada kaseng kayu i kino no kiseng sanhima kibayarap kibatraiba kaseng kayaro ndera kaseng kayi kino kiseng sanhima kibatraiba namta kari da pure kaseng kentho te halor kate kajing keno bakas seng kadon percaya kumne kalong kajinglet jo kaseng manyaki hadal hi hakalai tarik unai weng ajar pulai hapo jantar mantar kalong mankersan ya kaying dorbat kawan jo jalan megalya kapala siam ya karai hapo yang dorbat jala haka atrio tarik unai lor ada kapra kata tindong indai dodon ber ketho kata udah sosi perso thang macam sukya kata ni padamu ya kali lempung ya kabau ni upri ni kabri untep putih serang kaba ya katho ka seng bakong ba ya ka jili ki juni jadali kalau balas sponsor kata sorgan pipi inde la seng ketat na seng company ai wa ka seng haru ni si mata halo ka jili juni ka seng rang sara haru dikilaktam ada bisto ka seng sara laktam dikilaktam dan ai pan nyor bisa ban nesil ko takaram degi jikno kolong ba dalong isakram kino pan ba kaseng HNM ngasap la sponsor na kerja na NPP de na kaseng ketat ba ya kembatan kam dar je de ba sa patai hindi la ka hato ni jing ngajik jing dal hiru kidor katu kan ingon ki kinong thoan ka konsel kiwan armut hat lesi jiwan jo kiru yo ki tho ba ki kesan ki ya ni khamang ba kesan ki kiwalang berkesan lam kejiki kejawa jo kaseng hato kasgi bandawa ya keten kasih ten garo benito no akhir bapra dengan tirsa dari India. Berkumjuru bandawa KLP, berkumjuru bandawa Bengdo, yang kepada apa yang mengira bahasa Hadu isi Rusnam, lama tala san puat tam kisnam, lalu Rusnam kakles pada puat, harum mutan ni pagi, ya dong ni pagi yang kata kajib tepur apa yang mengira bahasa mereka mi kisi mutan ni ban kasam ada betul skutur, ban perlu no aktin kasih bat aktin garu akhir bapra jong British Indonesia jong Korea India. Dekong tai kaseng chendam kamshim lalai ban thaulang ni thau start lagi. Henry kadon ke jikli ya ka jala ka jong jak bereu
berkunjung jalahi borok koi namar kejingle bam sunyo jong sukar pedeng ya karai jong ying do batawan jong jala kumta kaseng kasyem lem ngali kor ban terong lem ya ke kaba ying dor ba tawa jong jala kala dawa nak balik ban menyaki cadari berslow sak sukar pedeng bagi pat ba kajala kirsan mendawa yang tin kasih bergaru badai bani orang no akhirnya mapra jong kadi secara jong kari India ba kajing wa berung no tin kasih baktin garu kambing tang kidong ikmat ndrei how haka atau trik mela jong kita mada kapra Adon da kita kiseng san partai kumbalabi atau ka Facebook ka grup page bai keteng kalempung kun gari kaseng kaso no mensim kaso dia haba kayui padon kini kibreu kiba keno bat kiba shu krem ham nong rem watla kade kita kari sincat pajba bangidon yang kita freedom of speech hari katkum ke question yang dari India balasya bat ben i tang kibus baki opinion henry ban thau start bat kan thala pajba kat sya bala basyam kan kam sya tikaseng halor gini kajing keno bas sponsor ke NPP nak lihat kaseng kadawan utang nupus ban pensisya itu keno hapo sau kita nado menta ka jemit baksai saki satar batorwan panmap hakmat do kaseng lem kumta kaseng kanshim ya kilenti ban ujor si borjuk an ane ban saja yang nong penthop dia ya kaseng hakbai dai ka jinglek dari ban pelong je thi kaseng kamdon je dai batno kaseng borobor hi kaju ajing kesyan bat kaju ajing yaro lada dai ya kino kikenhun lada kiseng san partai lada kino kiseng lada kishim ya ki isu ki bayara bat ki penbentoy dam takri bat kejaj benerim kami kapni yang kata jero sekarang joka daga balatan kalitan yang kawe bapus pulen daga bagala sarkar asal wantu lawan tahu do hatin popular apo umtna daga sengi atau sudah kata kawe kelane pantan yang tiga opus pahalong kata jintang joka seng uswa desi don di pun kata kedong kata jintang kata opus joka seng saya lesi don mau betul suara yang kata lela kaseng percaya pak kaseng ni kamdan jadi baru mula proses partai kam baru pun jalan proses partai kata-kata ki percaya pak kino ki brem ki ba petho berai kaseng kino ki brem ki ba ketho yang jile jo kaseng sofa badai bukan panmak no apa kata lagun ta kaseng hi kaseng senjam pakan adu FIR kumni brem ki ba ketho pak kaseng kadang syaram kumba silatam hawai na khot jo kaseng halor kejingwan penong jeki jo kaseng te po no badali te lada kalong sisa ba keren ni bro ba kaseng MVP kalau kata kaseng san berthai ke sponsor ya kaseng hatu tang istilah tingka la mo banlong bahaban syaram kat ka ta kaseng tu dekati kat ka kaseng san berthai badon ha ka bosun cha HPK lindo ni udah pokok bahwa betul ini yang tu gelap ni kalau pokok ni juga sedupit juga dong ni intip ka lembung ikut dari intip dari kerja serang dari kerja untuk HPK lindo intip dari kerja serang lu dia ada kan saya mulala kan lu dah intip dari bono lu hani thom ni kawe lese banlek pentut kumtai kadai ba sponsor da ka MVP tadi kau dulu kecik thok dulu beli HPK lindo hari kan lembung ikut kari kolong ba uang ba hana ba kawe ni sen palang jong jala kata H&M positif haka por baka lalek chate sepor tempat tali haka Lightrik noi window apply balawa yang tuka kumpul matai kasih ILP pada isu po jantan mantar duni breu buang ba ka wedding sen palang balik puthut yang jinawa perung yang tin kasih haka channel kadai ke HEN kadai kaseng kalek chadal hiban dawa perung lang yang tin kasih bergaru tin garu kampak long qualified menrung hak channel tidak dawa perung lang haka juk kepor kata yang tin kasih
kapara long qualified balrung kahap ap hadu laki pusnam susu banyaru kat berkaro hadu bandalong qualified kigaro lesi man penlek pentut kumte de sponsor dak NPP. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center